spin. Saya nga, higher card wins tara ba? Black card pair. Hello. Black card pair. Yan ang pilihan. So, mamili ka 5 ka cards. Okay? Cut. So, kuha ni siya. Murag 200 pesos. Oh my God! Wow! Paldo ginaroon. Yeah. Mili og 5 ka card. Isa, 2, 3, 4, 5. 5 na? 5 card, sige. Tapos kita na para thrilling. Ay, first card. Red na? Uy, na black pair. Ha? Naka-black pair? Ooh, paldo! You win. Nice! Congratulations! Paldo. Naka-paldo yun.